Turabashuhuje abo mu bice bigenzurwa na AFC M23 bakumiriwe kwinjira muri FARDC igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa. Inkuru dukesha umuseke.rwa ikomeza igira iti igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyasohoye itangazo rihamagarira urubyiruko kwinjira ku bwinshi mu gisirikare ariko gikumira abaturuka mu bice bigenzurwa na AFC M23. Iri tangazo ryasohotse kuwa 9 Kanama 2025 rishyirwaho umukono n'umuvugizi w'ingabo za FARDC Major General Sylvain Ekenge Efomi Bomusa. FARDC yatangaje ko hateganyijwe igikorwa cyo gukusanya urubyiruko rw'incabwenge rugahabwa imyitozo yihariye mbere yo koherezwa ku rugamba rwo kurwanira igihugu. Ab'ingenzi bashakishwa barimo abaminuje mu itumanaho, harimo abaminuje mu itumanaho kugira ngo bahabwe imyitozo yihariye ibafasha guhangana n'isi ya none mu itangazamakuru n'itumanaho. Hakenewe kandi impuguke mu ikoranabuhanga kugira ngo zongere ingufu mu ngabo za FARDC, aho ubu hakigaragara umubare munini w'abasaza n'abatarakandagiye mu ishuri bigatuma bibagora gukoresha intwaro zigezweho. Abatari bake ku mbuga nkoranyambaga bagarutse ku cyemezo cya FARDC cyo gukumira urubyiruko rwo mu bice biri mu maboko ya AFC M23 bavuga ko bigaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi budaha agaciro abo baturage nk'abandi bose. Abo FARDC yifuza kwinjiza mu gisirikare biteganyijwe ko bazatorezwa mu ishuri ry'Ikananga, aho bazahabwa imyitozo yihariye ibategura kuzuza inshingano z'igisirikare kijyanye n'ibikenewe muri iki gihe.